Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aran tiang Tasya Dwi Hadianti lekan kelas 11 MIPA 5. Le video niki tiang gin sampein dua pantun sasap sakwah tiang pia. Pantun sa pertama, le sedin koko bau paku, kelak kandu buah kelentang. Mun side tetu tipa aku, sila dateng tipa ina amat tiang. Pantun sa kedua, lolong kenyaman sedih lambah, dengan taek bau kenyaman. Mulen luwe terune gagah, lagu sida doang tiba angen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tua. Oh, napi anak. Mana dengar lelakak tiang. Coba tang dengar lakak napi itu. Lelakak bercinta lah nak tua. Oh, coba sih tang dengar. Batu pirang lek penama. Terus, Beli laos lek de Semarang. terus, Mun penghilang dek ke kawan. terus. Mun kemos gamak si keanyong. Wah, mantul nih anak. Tanah lapang boyak balang. Nggih, terus. Buat bagu anak sekeranjang. Ndak ada kena raus tiang doang. Nggih. Ku dateng ya bu tiang. Mantul mbak Nika anak. Kasih nak tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Manif. Arak 5 buat kedondong, arak 2 buat sempage. Jari kanak jendek tersombong, dunia akhirat terbedosa. Bau paku lek sedin Allah, jari kanduk temangan tengari. Pacu-pacu pada sekolah, jari sangun telemak mudi.